hau hatan. Onai maroma, mai be hau la tene kuangia, hau la liu labari kuanida, nai dehanikas mai hau. Oketa dehangone, hau la liu labari kuanida, basa o sega soru e mahotu, nebe hau siharuka oba, o se dehang botu nebe hawaruka o aturehan. Iha sira oin o keta tau, basa hau se helana pati mo o atu turun o. Tuir mai, nai halo lima kona tiha hau ibun, o di dehan mai hau. Hau tau hau puan sira i hau ibun. O hinduni, hau harai kukumba o, ia po buhotu, noroinu tomat nyalete, atu o foki po di soe barai, atu haramun no halakon, atu hari no kuda. Na ia putar dia. Lia Musi São Paulo nia surat Basarani Sira ina Roma. Doven Sira. Ita hatene kata buat hotu-hotu loriba dia basira nebe madomi maroma. Sira nebe maroma bolu tuye nia hakara. Basa sira nebe nia hatene nanis ona. Nia ko nagrasa atusay nia oan mane nia ilas. Atu nia belesay oan bot liu iha maun alin barak sirale. No sira nebe nia prograsa nanis ona, nia bolu mo sira. No sira nebe nia bolu, nia mos halo sira say emalos. No sira nebe nia halo say emalos, Niamos honaran God. Nai Yaputalia.
Virgem morria, mortualita, dosolsit amoris norum matam justistania, Christu omnium moxari. Nai horikoimi. Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus. Jesus Cristo nia veia la sira usi David to Abraham makme. Abraham hagoris Isaac, Isaac hagoris Jacob, Jacob hagoris Judah ponia arin sira. Judah ho Tamar hagoris Peres Nozera. Peres hagoris Esron, Esron hagoris Rame hagoris Aminadab, Aminadab hagoris Nason, Nason hagoris Salma Orab hagoris Boz Orut, Rute hagoris Obed hagoris Jesse hagoris Yurai David Urias Niafen hagoris Salomon hagoris Robam hagoris Ahas, Abias hagoris Ahas, Abias hagoris Asa hagoris Josephat hagoris Zoram hagoris Uzias hagoris Zotam hagoris Acaz hagoris Ezequias hagoris Manasses hagoris Amon hagoris Josias hagoris Jeconias ponia mawar em Sira e a tempo dado mian ia Babilônia. Ia tempo dado mian ia Babilônia, Jeconias hagoris Salatiel hagoris Zorobabel hagoris Abiud hagoris Eliakim hagoris Azar hagoris Zadok hagoris Hakim hagoris Eliud hagoris Eleazar hagoris Matan hagoris Jacob hagoris José Maria Niekaren. Osi neve moris Jesus neve anara Cristo. Jesus Cristo moris no me ema konu ona Maria. Jesus nia inan. Akonto ana Maria Jesus nia inan basuse molo sira moris samutu. Maria kous dia ona o Espírito Santo nekri nia la en José nebe ema laran los la koi hamue Maria anoin atuhusik de nia hanoin dadao nune wen hira naina anzu mosu bania iha mehi dehan José David nyawan kita tahu Simu Maria mudar one kamen basa nyeko sobre Espírito Santo nyekpi Maria seitur ahi tuan mana kida o sehanarania Jesus basa nia mak sesoi povo posisava ne hotu mosu atu halatui via nebe nai
to si profeta Tehan. Fetoran ida si kous no tu ai wan mane ida nevene masihanaran Emmanuel kata maroma ko ida. Via maksoi. Ritus da profissão religiosa. Oras nem da tama ritu profissão minha. Tu irmã Lovisa sira ni mestra, seguro sira ida minharan, ori advogata, maroma mampulo sira, atu sai sasin, atu sai nessa selo, nos sira sehatan, nai hawa nem. Irmã sira sehatan, ori a igreja. Christiani Cardoso dos Santos, Lord, you have called me. Adelphia Feliciana Flores Babu, Lord, you have called me. Regina Francina Advali, Lord, you have called me. Ranjita Pai, Lord, you have called me. Superior provincial, segundo subaneo professor Sira sejatano neo mugaran, orimor instruir valor Sira, muda de irmã franciscana hospitaleira da Imaculada Conceição minha. No Sira sejatano, ne macau magara, do buka kolaran toma, polia inglês. My dear sisters, you have had the opportunity of knowing and experiencing our way of life. As sisters of the third order regular of St. Francis of Assisi, to observe the gospel of our Lord Jesus Christ by living in obedience, poverty, and chastity, according to the catechism of our congregation. Hospitality in simplicity and joy. My dear sisters, are you ready to assume our rule and constitution by religious profession in our congregation? It is what I say wholeheartedly. Nai ami agradecida. Amo Vigário Episcopal Assunto Social, amo Aniceto, amo Pároco, amo Paiva, amo Francisco, amo Greco, amo Andrew. Para Padre Provincial, Madre Superiore da Comunidade Gili, nós Comunidade Loratore, Comunidade Turubibi, Pai na naman sira po si Irmã Nainhat, nebe oing participa, Irmã Cristiani, Irmã Adelphia, Irmã Regina, no Irmã Ranjita, nebe maka hawhadome, aliratan, bong dia may tabot sira oto. Rai ne mana si Tuan, pati ne klot Tuan, mana significa tak na espiritu makamana sita. Nevita ke mana tuak ke na patin se maksin tu badu pun bele toba tambo umiliane quase orasi na mo. Quando ita celebra lorong ida uhin diliba primeiro voto
vida consagrada nian. Liu iha amin além feto sira iha congregação terceira ordem franciscana nian. E ao mesmo tempo iha ita festeja muito natividade de Santa Virgem Maria. Nela os coincidência, mas vesira healing Maria anesan padroeira, Maria anesan inspiradora, Maria anesan inan nebe acompanha sira e a processo discipulado dia. Hoje kita celebra a natividade da Virgem Santa Maria dia. Feto Kiko Anida, feto Ra, nebe hatudo dia prontidão. Simu na maroma ke convite atu kous niawan no ikus mai fona roman bamundo liu si presença niawan manemesa Jesus Cristo. Claro kata Maria lahir hatudo nian atu ne maroma kele nia. Pergunta mai kita sama maroma kele Maria laos Martina ka laos Artina ka laos Regina, Laos Marta, Laos Joan, mas behili nara Maria. Não tambah sama lahiri Maria Husi Daibesi. Mas behili Maria Husi Nazaré. Não tambah sama hili Maria nabe idade ki. Laos Maria nabe idade tiros tengi kabenona. Me pergunta simples, sira, mas prática. Nomos fundamental habitat frente a muito. Primeiro, quando está rona na maroma nele fuancira e a leitura tolo na becohin leva ita rona. Primeiro queda e a profeta Jeremias nia. Segundo mais ia livro epístola Paulo nia basarani sira ia Corinto. No terceiro evangelho, São Mateus niya, ia na ba moso liya fuan ina. Na imaroma Hanoi nalis ona, liuliha kata ba Romano sira, basa sira ne niya hatene nalis on. No po ona grasa atu sai niya wan mane de ilas, atu niya belasai wan botliu ia mawalin barak siralet. Siralenya hatene nanis on. Iha termo teológica nianka. Iha português ne dihan siralenya saya predestinado. Pensamento de predestinação. Predestination. Kata ne atu bela compreende quando a maroma de vocação ne ita ema se la bela tama to ena ba wa ingira ita la coco atu compreende saída makna maroma hakara ia ita niamos nunemos atu compreende quando a Maria nia segredo nia resposta sim banai maroma nia bolo atu sai maroma nia ina ita tengi tama ba ia nai maroma nia plan tam bersama nia hili Maria feto que kira você Nazaré. Nós se tá carcatene para a resposta ba feto na inha oin loron turia tene oine sira ni resposta ba na maroma tam bersama kiri Cristiane Adelphia Regina Satan Ranjita Doko si India mai Taibesi atau tu formação ihne saída mak dia ko si Taibesi o saída mak dia ke Timor be Ranjita mai si India mai to hene. Saída mak dia ke Fatima ni na mara sa duma ya Taibesi plota bane dehan husi be saya husi kela Hermera husi kela Ainaru husi kela Bocau husi kela Fatima totia nene sire cafe da puras ne mas só ela tempo tina nene laran tina nene liu tina lima quase tina nene Hela umawan sa nene, loron makanta, loron maka haknya ko ay tu sa rumah atbe. Ato han mo sa rumah tiro horario, la tirak ne. Entama saída.
Kari wanita hare papa ho mama sira kir ho matam bye cerai kita. Anu ansur kinan 5 tahun pasti ida di sekolah ho tu teona agora dia gradua ona ida selu pasti ona bewani ya teona. Tambah tinan 5 teona nya tamat SMA tinan 5 balu tinan nen teona ne bewani kali ida buat ona kari. Mas sira na nene la favor ba inan apa ho ama sira abo tiun tia sira nini hakara sira koko atau for resposta ba na maroma tinha bolo mas que dum claro hahu quer susi asor madre bot ya lolo toy kari madre ain as isin bolo tema lalu mani tu no te conhece não alguma mas sira paciência asor madre ne asal madre wanita lutu ni amna salnas में telefon saya में terus makas magne maitan madre wanita pun main si India mutin mas ni kuliah harus formate lalu masuk ya telefon amon mas harus saya sila nine hard makne nine rua pila paling besar di provinsi no halau sila dia celebração yang apa sila na hat maintain na hati hodi for resposta nebe positiva bane marom ini pol tambah na marom pakahu provoca sira bolo sira liusi Moris Madre Franciscana Hospitalaire sira hospitality in simplicity ne idanela hospitalaire fácil akar Moris hospitaleira franciscana liu primeiro que franciscana não é sai franciscana lo satu sai careta dia lá o satu serviço é cidade né tem que bafo serviço fo satan hospitaleira né tem que more simples lutar my bem simplicity and joy tambahnya vai kira irmã sira na hat na nen curso ona possibilidade ato halal profissão vai a congregação franciscana hospitaleira e a fatira né e os madres provincial minha presença nessa ensandala ainda sira na manifestação com a fiarnya profundidade o sira no processo de discipulado minha nebe hato usilia fuan nebe sira hato wai hira tahu sira liman yang mana provinsial ninia liman kata oferece sira halo contrato ida ho congregação franciscana hospitaleira atu morisia virgilidade e a pobreza e a obediência nelara obediência kata Claudio Cristo nebe obedece ba ama ni missão to ikus tamane ana São Francisco de Assis onde antoma tem que tudo manifesta a obediência ansa Cristo nebe obediência total não é depois da profissão temporária pela beleza mas é ao obedecer para o aluno dele depois quando berbalong contra hau ni hakarakat hau dar telefon obediência nela bela segundo ia pobreza espiritualidade ida nebe fok característica ita ne vocação do São Franciscano maka pobreza simplicidade yang dia orang atau dia label dengan amine kia dengan de ami simples simplicidade ne simplicidade laos ia matéria ne veio ia one fuan ne simples simo ema ia one lara ne lua atu hadome ema liu si hadome ne Roma ia one vida personal ia one atividade pastoral lorong awan berbanyak no ikus liu maka importante nos vai botar em hak maka virgilidade kata profesa ona atu sai franciscana o
obediência, pobreza, não virgindade kata sayo na mahal nila beri hatam do cellphone. Aí hatam na hati que seu cell. Mesmo que contrato não tenha direito, se renova pelo faz não renovação é importante. Neve, quando ita profissão ita nem profissão ita significa que ita nem fuande soba na maroma. Soba Jesus atau servinya moris samutu konia ia teneu moris toma durante ina ida. Tinan koi kontrat filo hadiah filo fali. Atau dia renova filo fali ita ne fiar renova filo fali ita ne voto nebe ita boccia professa bahwa indorne. Aprende kusi profeta Jeremias aku oin bahwa labelena ai hau sila bari kela. Hau sei kikuan hela. Ola kikuan ida. Tina noxe kik mai betamo na vida religiosa kata onia prontidão atu usa onia neon no larantoma ba haklake na maroma ni dia pa onia família ba onia maluksira lilu baya asam pastoral tomak nebe sihal. Anesan ohim Profeta Jeremias dehan na maroma kia tumpani lalikan hau saida mo kosiaso tama hau say hamutu ko to muris tom. Ira ta promesa ona halo promesa ia na maroma pista oi na maroma ko promesa na baita kapak se acompanha ita to loron kusni. Iha ne ita hatene kata na maroma kiri ita teminona Kristiani nenaran Adelphi nenaran Regina nenaran Ranjita nenaran desta sira seia ina nekanoka kari kamasira la consciente ni bal kuher kafe mo na roma bolo imi kafe laran ban toka imi ya momento na bakata kleng ita ni orang Kristen na bombero sai mate pahau maksudnya nós vamos ver vamos a Roma, né? Anesso nós, irmã Ranjita da Roma nem naman na presença, mas bem, sira na barreza bani kata buluk na Roma toca no bolo sira, da Roma se inhela se canta hela kuch hota hai né? Irmã Ranjita quando tamona professor itu lah kalau kuch alai ai bun sira né? Nor sila Raul Kazun sama mana manuk selain dari sila ita betul hepan kumbi tidak apa tulun sila apoio sila ia sila ni misau ia sila ni dalan moristian atau neto ia loron ikus sonai maromat papel hakikat sila foi dalan dahulu bersir atau tama nocente vida consagrada e a franciscana hospitaleira dia mai be ida laos dalam ida lebe fácil dalam lebe difícil turun na fata sirapa apoio sira foi na oração como se tremores no telefone dia sira ida nede agora aprender na inferno deve sempre pronto e deixar haune maroma yang atande halo firba ita yang efo seja louvado no Senhor Jesus Cristo. Mau adindo vencida. Agora ainda estamos no momento central profissão religiosa minha. Irmãs de o profeta Sira Senabi, os celebrantes sem justo com a vacina de minha decisão, a tomar excluir valor, carisma congregacional minha, olha física de Utamba Maroma, e justiça de profissão religiosa. Irmão do Vencira, por batismo, e me consagra uma minha amba maroma, Deus o no Espírito Santo.
Oras na o proseso conversão continua. Imi agora glória ao rohan imi niya compromisso batismal. No moris ia a igreja projeto moris niya. Nebe mat Jesus hakua. Imi agora falaram to mag-entrega imi ang Roma. Iu si profissão religiosa. Ahora sí, Agara. Imi agora ka tuir besi lutan Cristo. Moris a fraternidade. Também moris a castidade a nesses não domin moreno lalehan niya. O agora kras por moris til pobreza niya. No oferece niyan mamaroma. Iu si sacrifício obediência niyan. Ahora sí, Agara. Imi agora ka tuir besi lutan pa Cristo. Moris a fraternidade. Também moris a castidade a nesses não domin moreno lalehan niya. O agora kras por moris til pobreza niya. No oferece niyan mamaroma. Iu si sacrifício obediência niyan. Ahora sí, Agara. Maroma bela buat todo harai graça maim atau bela mores sol. No ia generosidade para buat que me promete atau mores. Amén. Ita paroka. Nayaman santo tamatan baik atas sila de bemaku. Alo sila de profissão religiosa. Akarak mores tolong basic tani tawan Jesus. Narai pasira benção no graça wagin nebe sila precisa. Ato sila de mores por loronia. Bele for glória vai tabot nara no salvação vai marot. Amém. O irmão superior à província, por igreja na congregação Mianara, se o irmão se rende ao voto, por impolicia a pobreza, obediência, no castidade e a fraternidade. O irmão e daí a serrar os filhos minha profissão religiosa e a província superior à província de Lima, por a igreja. No madre nem rua, se a mídia superior à província de Nhesoi, por isso está sempre dessa congregação minha. E da voto se amare, por a acompanha oração. Aware of God's call to follow Jesus Christ, live in the radicalism of the gospel in fraternity. I, Sister Cristiane Cardoso dos Santos, freely in your hands, my provincial superior. Make for the 3 years the vow of living in chastity, poverty, and obedience. I commit myself to witness the mercy of God through hospitality in simplicity and in joy, according to the rule and constitutions of the Congregation of the Franciscan Hospitaller Sisters of the Immaculate Conception. Taking for witness the community of brethren here present, I wholeheartedly give myself to this religious family and promise fidelity to the demands of my consecration in the service of God and the Church. I entirely confide in the grace of God and in the power of the Holy Spirit. I take as models and intercessors Mary Immaculate, Saint Francis and Saint Clare of Assisi, Saint Elizabeth of Hungary, and our holy founders. By the service entrusted to me, I accept your vows in the name of the Church for the congregation of the Franciscan Hospital Sisters of the Immaculate Conception. I commit it earnestly to God that in their complete dedication, it is united in secrecy. Aware of God's call to follow Jesus Christ,
living the radicalism of the gospel in fraternity. I, Sister Adelphia Feliciana Suarez Babu, freely in your hands my provincial superior. Make for the 3 years the vow of living in chastity, poverty, and obedience. I commit myself to witness the mercy of God through hospitality in simplicity and in joy, according to the law and the constitution of the Congregation of the Franciscan Hospital Sisters of Immaculate Conception. Taking for the witness the community of brethren here present, I wholeheartedly give myself to this religious family and promise fidelity to the demands of my consecration in the service of God and the Church. I entirely, in the grace of God and in the power of the Holy Spirit, I take as models and intercessors Mary Margaret, Saint Francis and Saint Clare of Assisi, Saint Elizabeth of Hungary, and our Holy Founders. By the service entrusted to me, I accept your vows in the name of the Church for the congregation of the Franciscan Hospital Sisters of the Immaculate Conception. I commend you earnestly to God that you may fulfill your dedication, which is united with this Eucharistic sacrifice. Aware of God's call to follow Jesus Christ, living the radicalism of the gospel in fraternity, I, Sister Regina Sarsinia Carvalho, freely in your hands my provincial superior, make for the 3 years the vow of living in chastity, poverty, and obedience. I commit myself to witness the mercy of God through hospitality in simplicity and in joy, according to the rule and the constitutions of the Congregation of the Franciscan Hospital Sisters of the Immaculate Conception. Taking for witness the community of brethren here present, I wholeheartedly give myself to this religious family and promise fidelity to the demands of my consecration in the service of God and the Church. I will entirely confide in the grace of God and in the power of the Holy Spirit. I take as models and intercessors Mary Immaculate, Saint Francis and Saint Clare of Assisi, Saint Elizabeth of Hungary, and our Holy Founders. By the service entrusted to me, I accept your vows in the name of the Church for the congregation of the Franciscan Hospital Sisters of the Immaculate Conception. I commend you earnestly to God that you may fulfill your dedication, which is united with this Eucharistic sacrifice. Aware of God's call to follow Jesus Christ, living the radicalism of the gospel in fraternity. I, Sister Ranjita Pai, freely in your hands my provincial superior, made for the 3 years the vow of living in chastity, poverty, and obedience. I commit myself to witness the mercy of God through hospitality in simplicity and in joy, according to the rule and the constitutions of the Congregation of the Franciscan Hospital Sisters of the Immaculate Conception. Taking for witness the community of brethren here present, I wholeheartedly give myself to this religious family and promise fidelity to the demands of my consecration in the service of God and the Church. I entirely confide in the grace of God
and in the power of the Holy Spirit. I take the models and intercessors, Mary Immaculate, Saint Francis and Saint Clare of Assisi, Saint Elizabeth of Hungary, and our holy founders. For the souls entrusted to me, I accept your vows in the name of the Church for the congregation of the President Hospital Sisters of the Immaculate Conception. I commit you earnestly to God that you may fulfill your dedication. It is united with this Eucharistic sacrifice. Celebrando encerrar a bênção ao santo Pai insígnia Sira. Véu, medalha, regra na Constituição, nos entrega para irmãs profissão de Sira. Véu significa consagração para a alma. Medalha significa identidade da irmã franciscana hospitaleira da Imaculada Conceição. Regra na Constituição, no regulamento Moris, da irmã franciscana, Nerelos, do Espírito São Francisco de Assis, no ambiente fundadores, Padre Raimundo dos Santos Beirão, no Beata Maria Clara, do Menino Jesus. Nai harai pensam babeu medalha ne no halo ita tan veto deve a usa sei hanoi na patina sai simples no harai an harai haresan sinal morisnya kia. Rombak barang luak dirisi dalam irman siranya netwilitania. Santa regra no constitución sir. Atunune labele muris tei banyan rasi, mabehetan yang solo, a santificação atubuka alupilos, itahakara, ia buat foto gloria buat baitanina. Amen. Amen. Superior à polícia, entrega véu, medalha, regra na Constituição para a irmã profissão de Sira. Receive, dear sisters, the veil, the chain, and the medal, which is the sign of your profession. Give yourself totally to Christ the Lord and show by your whole life what you have learned in true zeal. Amen.
to say, dear sisters, these constitutions and rules, which is a sign of your profession. Give yourself totally to Christ the Lord, and show by your whole life what you have learned with true zeal. Amen. Celebrante superior provincial, no Madre Cira se cumprimenta irmão Frouxia. A favor, vamos celebrar o segundo prêmio. Amri, oração do Espírito. Mohon sirat haroma pelo bako. Keharukan yawan mana kisah mai yang mundo kori halaman baema Moris Santa Virgem Maria Salva Equipno. Banai ulung kiredania Papa Leão XIV, Babispo Cira, Nailulik no religiosa, Atunai Maroma, Masuli Basira, Graça, no benção, Ordi Bele Halau Cira Nyaknar, Virna Ini Hakare, no pronto na Fati, Hanesan Maria, Ita Haroman. Bapas yang mundo toma, liu-liu baita niya raido Timor-Leste, nomos baita niya ukungain sira, at tumaroma ka konusira o espiritu materignian, nune sira beli ukumpovo hodoming no justiça. Ita Haroman. Ba família, congregação, irmãs franciscanos, hospitaleira da Imaculada Conceição Nian, nebenamkari yang mundo toma, nova irmã na ikhad, nebe ohin hawasira niya promessa temporário e a profissão religiosa, adusira banati no hatudo e amores lorloron, carisma nebe husikela basira lihusi, Beata Maria Clara do Menino Jesus, Orialo dia que renebede ema precisa. Ita Harohan. Baita novo nebe presente a celebração Eucaristia idane, atunai nia graça hori ita ida, nona fatin taularan meti ihanay maromar nialaran luwag. Ita Harohan.
Roma pela toma corona ola lua kita crê na camula. Ato de manata vir santo vir sem salai com virtude, todo inferno esperança. Olimpieramente na patria de la lua, no domin rohan lai que a minha susai. Moras no território união. A minha rohan é o de Jesus Cristo na namuto do Espírito Santo. Amém. Dito, profissão religiosa remata por assalto estará ciaria. Agora ainda estamos para a liturgia eucarística. Ofertório. Ofertório é uma carne por ilai, de bianasai para ir altar santo, há muito com pão do tua, e caída de memórias, e de memórias vai para o passado, irmã na minha, deve matar solo, e para celebrar o mundo. Nai tawan mana mesa kalau ambai mai tulunam. Orihu Moris suspeto berzaida nela halakon mai behalo santu tanya ina. Osine tulun hamo samine halo kapsira orinune bele solo kita bot o amine sacrificio. Orievina Jesus Cristo membroma coita hamo e a Espírito Santo. Amém. Maroma coricoi. Assai miniam mamaroma. Amém. Assai mamaroma. Aí te agradece banai tania maroma. Nega Nagaman santo maroma pit na ino rohan lai agradece tana patmu serai unto raikun. Neha miknar lo sami maksoi no awelo kahi haliban kita ya lorun festa Virgem Santa Maria de Moristia. O Espírito Santo de Pia Cositawan mane mesak no feto Virgem na Fátima. Oba mundo maroma rohan lai Jesus Cristo itanai. Orinia iha lian idade anjo arcanjo sira hamut kopi bertoma kelalehan lian haklake hok solo ita gloria halo ami bahamutu ko osira lian paharaikan hananu hahi ita.
Noi domotra Sancte Vesturi tahawe mat morisun san. Lalu ikaran hiraknya udara keluar dari spirit. Abse benak pilak mayami baru Kristus utas kiten orang. Ya orang sebeda sana nudal mata karas terusmat. Olah tiap pam harai pensung. Silo pai pobeskulan sirade. Simu ba foto Tuhan. Nehau isin betan ini saya saran berapa. Unemo sangkalam mutiane kat kalis ne hori agar desi fotle beskulan siradekan. Simu ba foto Tuhan. Ne kalis sauran ran aliansi punorohan laik. Ne betani minotane ba foto senak pakaran kasusalan. Halo dane hori hanoi na. Misterio Fiartian. Kami agradece tentang baita bot simuami observate mistério santo kiragne. Kami haraikan tayo taruhan baita simulong Kristo tarisinoran Espiritu Santo balibur kami amutu yai silolo midane. Dai hanoineti takreda lam karine mosai. Amati niya ko kanidade. So inibur hamutu kuwa mama leon 14 media visto pigi no campo capital. Considera todo dever para itra ni apo. Noi mos na memória não fetonsi, nebe hakmate que ono di morisi. Musiro de no sikola mundo né, o italaran lua si musiraba yai kapitaroin na. Nai, kapitalaran lua mayan. Diutoan fetonai hat nebe halau sebni primeiro. Marai graça kami hetam fatnya bois rohan lai. Muito Virgem Maria Maroma Caína, Unidade São José. Ram kumane kaposto ser no santo utut. Memoris no itabelo no mundo ramo. Do anamo de olokita, por Jesus Cristo. O de Cristo, viva Cristo. Baita Maroma Pitomanai, Amutu Pia Espírito Santo, ai no gloria nova, oras del nova na fati.
Rasoy hanurin kita berani na harokan. Atau yang dia turun setelah dua, kami bersama sama bawa dengan susah. When Rami ini lagi risai maksai, dia hitam main aku nurut gloria. Jesus Christ the ball película matanya apóstolo sira ela dami bai foi ela bai ha dami kita hamatan na misalan mabe hamatan kerja kierba arai pania unira no dami kita hakaran kita be maroma ko amon hamu tu kia Espírito Santo amen nai ne dami horik na fatu koi adami malu ba Cristo ke No, no, no,
Rahul dia baik tahu tu kita bahan karena ini. Neha juga maromat bekas munsa. Saya bersuai bahwa tentang mereka kami, mereka bojan dari temannya, pasti akan masuk.
Mai ita harap. Nai ta greta hak solo tan simu mistério santo kirakne. Ia festa rahun dia Virgem Maria de Boris. Nabe hatudu pamundu toman laramente no Roman maxoinia. Oria mena Jesus Cristo to ame marama koita amu tu ke Espírito Santo. Amém. Marama hori koim. Nai harai ben sombaimi do hamahan i. Amen. Nai hatur nyawai baimi do sadiaimi. Amen. Nai tila nyawai baimi do harai baimi nyadam. Amen. Maroma pito makan harai ben sombaimi, Padre, Filho no Espírito Santo. Amém. Tuimai ida se barona de pada si representante mas profissão ida, família, no padre superior. Depois da missa, padre celebrante, no padre school celebrante Siran, se sai foto no mundo com irmãs profissão benignar. Give thanks to the Lord for his good, for his love endures forever. Agradece manai tambahnya dia, tangnya domin rohan lai. Badala uluk ami agradece manai Santíssima Trindade, tang graça esmoris no graça vocação religiosa e beni harai Miami. Reverendísimo Padre Celebrante, Prejuer, Padre Concelebrante, Reverenda Madre Provincial, Sister Florence Gita Angeli, Madres, Fraters, Excelentíssimo convidados, nova família Sirahoto, mag-ami respeita. Lihusi Viva Nidane,
A minha cara que agradece, vamos celebrante, Frei Joel Casimiro, nevesimo a minha convite, no disponibiliza minha tempo de celebrar a Eucaristia Santa Nea. Amigos agradece, Padre com celebrante Sirahoto, neve rolaram lua que marca a presença e a celebração Eucaristia Idane. Hosifuang neve klean, a minha cara que aprecia, no agradece, ba grupo coral Taibesi Centrunia. Neve sacrifica e tabo tiranya tempo, pode prepara Hananu Sira, pode Hananu, pode acompanha a celebração Eucaristia Idane. E tabo tiranya cooperação no laran lua, baroma karai bensa vai tabo tira, no vai tabo tiranya família. I take this moment to express my deepest gratitude to our congregational family, especially to our Superior General, Sister Shirley Nifa Fernandez, and her counselors. Even though from afar, your prayer and support have been a true blessing to us. We extend our sincere gratitude to our Provincial Superior, Sister Florence Gitangeli, for your constant support and care, which make us feel truly that we belong. We are deeply grateful for your gracious presence with us on this significant and joyful day. Kami agradece Bang Farku Parokia Bikoranian, Padre Francisco Bernardo Paiva, neve rolaram lua, com licença Miami, pode celebrar a minha cerimônia, primeira profissão religiosa e a capela Idane. Bamadre Sira, Frater Sira, no convidados, neve marca, no convidado Soto, neve musiquela e tabo tiranya tempo. Musiquela e tabo tiranya tempo, no. Desculpa. Musiquela e tabo tiranya atividades lormohinian, pode me participa e a cerimônia santa Idane. Bane Hotu, ani agradece. Agora, no domingo, ba minha pai e mãe, deve cuidar a mim e considerar um sacrifício oion. No rodomi, entrega na ami para Roma, que lhe vida consagrada. With heartfelt gratitude, we thank all our formators, Sister Clarissa Azevedo, Sister Antoneta Vaz, Sister Teresa Martin, Sister Jessie Agustin, and Sister Sabina Miranda, for the love, sacrifice, and especially for guiding us throughout our vocational journey. We express our gratitude to Sister Ivona da Silva and all the sisters of St. Joseph Convent for your generous and constant self-giving. We sincerely thank the Superior of Lolotoy and Maliana community, Sister Mary Tling Gladys and Sister Asrita Lakran, for welcoming us into your communities during our community experience. We deeply felt your care and value. Ba minha família Sirahoto, nebe amila terminaran ida, itabot siranya domin, sacrifício, oração, no liliu vai itabot siranya colaboração com Madre Sira, ba preparação mútua. Olaran metin ami siarkata, nemaroma kumakse recompensa ini. Amimos agradece ba mijinho Sira, nebe marca a presença e a celebração Idane. Vai tabot siranya domin o participação, ani agradece.
Va Señor Jerónimo, con equipa, nebre ofrece tenda gratuita. Va aminya ceremonia. Vai tapos sira niya larang luwag no domin, ami agradece. Dali datang, ami agradece ba voto niya participação, presença no participação. Obrigada.